mu masabiri tuzogwana nizoba byaheze. Ubu harageze yuko ata munyamahanga azosubira kuduhonyanga. Ivyo bariko baragira bamenye ko tubizi. Aho babucura twari munsi y'urujo. Tuzoshiriza abesha tuzobashiriza. Bajanye cyane bemere tuzobashiriza. Akavuze wawundi ngo urakeye tuarabe. Manu maze tuwagara imbere tuzoga inyanyura. Iyi nama y'igihugu mushyikirana niba nicyo batinya nuko badufatira ibihano tukagera gute twemere n'umusumari twiziri ku mukanda ariko wawe ureze dukure n'agahugu kibura dukubite FDLR n'uwiri inyuma n'uwasetse FDLR yagabye igitero n'uwishimye bose bagenda n'uwakomiye mu mashyi n'uvuga ubusa n'umenyera inkotanyi bose tubateremo kandi cyarimwe iki kibazo kirangira otherwise ntabwo ibintu bizarangira. Je ndibuka igihe kimwe murabona abavuga ngo inkotanyi twaragwanya ha mu Burundi twaragwanye n'inkotanyi je twaragwa imbere yuko baje Kongo twagwaniye haje imuruta twagwanye indwi yose haje mwari muzi ko ari banga bafise tutafise by'ubugwanyi nta kugwana baturusha kabisa nakakubahenda noneho baratuzi ni Kongo bavuga bati atabatwebwe barahafashe haje baratuzi turazinanye hajya nagira umuntu azogira ubwoba abantu je twagwanye ntagira na raserokete ntagira na mortier tukabumutsa uno munsi dufise bikwiye dufise na souveraineté sha nibaze baraje. Ndabahaye mwaramutse nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatogojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Uwo mumaze kumva ni Generale Evariste Ndayishimiye arimo kwivovota avuga yuko yarwanye n'inkotanyi kandi ko yazikubise akazumutsa. Generale Neva kandi aravuga yuko yiteguye kurwana n'igihugu cy'u Rwanda. Aravuga yuko intambara izamara amasaha 2 yonyine, ngo nibara abagabo nibaze barwane, ngo na amasaha 2 maze akabakubita akabumutsa. Na magambo ya Generale Evariste Ndayishimiye. Aya magambo rero abanyarwanda batangiye kuyatangaho ibitekerezo bikomeye. Baravuga yuko igihe kigeze ngo igihugu cy'u Rwanda gica agasuzuguro Ndayishimiye ndetse n'inyeshyamba za FDLR. Uyu nguyu ni Robert Mugabe, ni umumenyesha makuru mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akaba n'umunyamategeko. Aravuga yuko igihe kigeze ngo u Rwanda ruca agasuzuguro maze rutere rusenye FDLR ndetse ruca agasuzuguro ka Generale Ndayishimiye. Nimwiyumvire uko Robert Mugabe yabitangaje ku mbonesha kure yiwe yise Isi ya Mugabe. Twumvikane nk'igihugu dukemura ikibazo cya FDLR twabatamo buryo kandi twe kugira ngo tugire gutya tubatemo ku karubanda n'abahanga yumirwe tubatemo ibihari bibuko byanga kubita tubakubita ariko tubatemo zikabere zitahanye n'umuntu wese ushaka kuvuga ngo naho aratanga urwenya ibintu byo kumenyera inkotanyi nabyo tubirangize
n'abaturanyi nabo nibakomeza kuzana gushyigikira FDLR nabo tubatemo ku kibazo cy'umutekano wacu no mu karere. Oya ni mande ebyiri. Uhisemo wigira inama kuri icyo kintu kabanza girangeze ubona ngo hawe mwanya. Okay. Iyi nama y'igihugu y'umushyikirano niba n'icyo batinya ari uko badufatira ibihano tukagera gute twemere n'umusumari twiziri ku mukanda ariko wawe ureze dukure n'agahugu kibura dukubite FDLR n'uwiri inyuma n'uwasetse FDLR yagabye igitero n'uwishimye bose bagenda n'uwakomiye mu mashyi n'uvuga ubusa n'umenyera inkotanyi bose tubateremo kandi icyarimwe iki kibazo kirangira, otherwise ntabwo ibintu bizarangira. Kuri internet, ku butaka, no mu kirere, no mu mazi tubatemo. Iki kintu ntabwo Perezida Kagame azava ku butegetsi atagikemuye ngo bibe amahoro. Iki kibazo tugomba kugikemura. And 2026 cyakora niba ukizi neza yasigaye gikemuye kabisa ko arakizi pe. Oya ntabwo aragikemura, arakizi ariko aragikemura. Uyu mwaka wa 2026 niwo mwaka mwiza wo gukemura ikibazo cya FDLR. Do you know why? Trump ari mu biki, Putin ari mu Intambara, Israel iri mu zayo. Everybody is busy. Natwe tugiye mu yacu. We need to solve this issue once and for all. Comment buri muntu mutamu uvuze umusatu mutamu barajya gukanguka twese ruvuga ati okay warakoshe nanjye nakosheje. Sorry. Bose rero bajya gukanguka ngo baradushiraho pressure byibuze tubatayemo bifatika. Ndubundi bazadutamo nabo batushinja ko twafashije mu 2023 bageze gute izo blame zihora ku meza. Iki gitekerezo cya Robert Mugabe cyo kwataka FDLR ndetse u Rwanda rugaca agasuzuguro agihuriyeho n'abandi banyarwanda benshi. Baravuga yuko igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo bamaze igihe barimo gukangata bivovota bavuga yuko bazatera igihugu cy'u Rwanda. Burundi na Kongo bamaze iminsi barimo gufasha FDLR kandi imigambi yabo ngo ni ugutera igihugu cy'u Rwanda. Ibitekerezo binyuranye irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, abaturage b'u Rwanda baravuga yuko igihe kigeze ngo u Rwanda ruca agasuzuguro. Igihe niki? Igihe kirageze ngo u Rwanda ruca agasuzuguro ka Kongo, Burundi ndetse n'inyeshyamba za FDLR. Amakuru yizewe yemeza ko muri iyi minsi ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi bari mu myiteguro ikomeye cyane ndetse barimo no gufasha inyeshyamba za FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Benshi rero barimo gutanga ibitekerezo binyuranye, byose birahurira ku ngingo imwe gusa. Abaturage b'u Rwanda ndetse n'abakurikiranira ibintu hafi ku mbuga ngurukana bumenyi baravuga yuko igihe kigeze ngo u Rwanda ruca agasuzuguro ka FDLR. Igihe niki? Igihe kirageze ngo u Rwanda rutere Kongo ku mugaragaro, maze u Rwanda ruca agasuzuguro ka FDLR. Abarundi nabo nibazana agasomborotso u Rwanda rubakosore mu buryo bwa nyabwo. Igihe kirageze ngo u Rwanda rwihagarareho maze rusenye indiri zose za FDLR. Biribonekeza ko igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo babaye kakandi kahebwe, babaye icwende ritoga. Biribonekeza ko gufasha FDLR babigize intego yabo kandi ntabwo bashobora kubireka. Igihe niki rero ngo u Rwanda rutere Kongo maze ruhangane na FDLR ndetse ruca agasuzuguro ka Kisekedi na General Evariste Ndayishimiye. Muri iyi minsi birimo kwibonekeza ko ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo barimo gukaza umurego mu gufasha inyeshyamba za FDLR. Ubutegetsi bw'u Burundi bwaramaramaje kandi buvuga yuko bwiteguye kurwana n'u Rwanda. Mwamwiyumviye General Evariste Ndayishimiye arimo kuvuga amagambo akomeye cyane.
aravuga yuko ngo yarwanye n'inkotanyi kandi yiteguye kurwana nazo, akavuga yuko yarwanye nazo akazumutsa, aka ni agasuzuguro ndetse n'agasomborotso gakomeye. Iri jambo rya Ndayishimiye ryongeye kubyutsa amarangamutima y'abanyarwanda irya nino ku mbuga ngurukanabumenyi. Benshi baravuga yuko u Rwanda rukwiye guca agasuzuguro ka Ndayishimiye. Igihe ni iki? Igihe cyo gukubita Ndayishimiye amagambo agashira ivuga kirageze. Igihe cyo gukubita FDLR ndetse na Kisekedi ngo ni iki ngiki rwose. General Neva yagaragaje agasuzuguro gakomeye ndetse ageze n'ubwo atangira gusomborotsa inkotanyi, avuga yuko zigomba kugenda bakarwana kandi ngo ni intambara izamara amasaha 2. Ibingibi rero ni akamaramaza. Birimo gukorwa na Ndayishimiye n'agasuzuguro gakomeye, kandi igihugu cy'u Rwanda kigomba gukemura iki kibazo vuba na bwangu. Ibi ni ibitekerezo by'abanyarwanda banyuranye barimo gutanga ku mbuga ngurukanabumenyi, ariko uwagaragaye cyane ni Bwana Robert Mugabe. Ari kumbonesha kure yiwe yise isi ya Mugabe, yavuze yuko u Rwanda rukwiye guca kano gasuzuguro kandi rugakemura burundu ikibazo cya FDLR. Nk'uko abayobozi b'u Rwanda bagiye babisobanura inshuro nyinshi, igihugu cya Kongo ndetse n'u Burundi barimo gufasha FDLR, ndetse za FDLR zatangiye kuva muri Kongo maze zikajya mu gihugu cy'u Burundi. Zino FDLR zagiye mu Burundi zirimo guhabwa ibikoresho bya gisirikare, zikora imyimenyerezo ikomeye cyane mu ishyamba ry'ikibira, zikorana n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'imbonerakure. Imigambi yabo ngo ni uguhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kisekedi muri iyi minsi bwatanze intwaro nyinshi cyane mu nyeshyamba za FDLR, kandi ikigamijwe ni uguhungabanya umutekano w'u Rwanda. Aho kugira ngo rero FDLR, Abarundi ndetse na Kisekedi bazahungabanye umutekano w'u Rwanda, igihe kirageze ngo u Rwanda ruca agasuzuguro. U Rwanda ruratera ntiruterwa. Igihe kirageze ngo Perezida Kagame w'u Rwanda arengera abanyarwanda n'ubusugire bw'u Rwanda, maze aca agasuzuguro ka Kisekedi ndetse na General Ndayishimiye bamaze iminsi barimo gukangata bavuga yuko bazashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Abandi urabazi ababa mu bihugu by'abaturanyi bafashe imbunda ngo barashaka kurwana ngo bakureho ubutegetsi. Mu gihugu twariyubatse, tunyura mu bintu byinshi, bwumvikane buke. Urabizi ugiye kureba mu myaka turangiza 1990 tugeze muri za 5, 6, 9 na 7 n'umunani n'icyenda, basatira 2001 na 2, uko twagiye tugenda tugana 2010. Twari dufitemo abubaka n'abasenya. Kwa kundi navugaga umuntu azamuka ava mu cyobo, hari abo mwarimu uri kumwe nabo muri icyo cyobo bo bagakurura bamanura hasi bagira ngo twese twibere muri icyo cyobo. Ubona nk'umuntu urira igiti afite uri hasi ufashe amaguru amukurura amugarura hasi. Buriya niko twavuye muri icyo cyobo, niko twazamutse. Abantu bamwe barazamukaga
ibyo kandi byatumye abantu bakoresha imbaraga nyinshi cyane. Iyo uzamuka undi agukurura agusubiza inyuma, ukoresha imbaraga inshuro ebyiri eshatu cyangwa enye bagomba gukoresha, ubundi ntawe ugukurura. Twari dufite rero abo bantu bakurura baganisha hasi, ubu ni ukuvuga ngo basenya. Turabazi mwese, twarabanye, batubayemo, turabazi. Bake bari hano muri bo, abenshi muri abo baragiye bafashe inzira barigendera. Ariko aho bagiye hose nta n'umwe rutoki umeze neza kurusha uko yagiye. Nta n'umwe rutoki. Niba hari uwo muzi muzambwire. Nta n'umwe byahiriye. Bamwe bari abaminisitiri, abandi bari abayobozi b'ingabo, ba generali. Witwa generali ukuntu aba ari muremereye. Generali. Ariko muri abo bose n'uwagiye akora akazi k'ubushoferi yageze hanze arakabura. Wagiye ari umwarimu yageze hanze abura aho yigisha. Urumva wari umuminisitiri ntaho yajya kubona umuminisitiri handi. N'uwari umujenerali ntaho yabubona handi. Abo nicyo naze mvuga ubusumbane muri politiki cyangwa mu mibereho ku isi. Abantu bameze batyo bageze hanze babura icyo bakora, bijya hasi kurusha uko bari bameze bari hano. Kugira ngo bajye hanze babone n'icumbi cyangwa babone ubagaburira, bafite inkuru y'ibinyoma batanga ijyanye n'isuku imeze. Bakajya hanze ibihugu byo mu Burayi byitwa ngo biteye imbere, byitwa ngo bifite demokarasi, byitwa ngo bifite uburenganzira bwa muntu, bakagenda batwaye inkuru ivuga ngo aho bari bari mu Rwanda nibyo barwaniraga. U Rwanda rutagira ibyo byose. Ariko kubera ko mu Rwanda bibuze, n'Abanyarwanda bari mu Rwanda n'abayobora ibyo batabishaka, nibo bahunze baje aho ibyo ngibyo byose bicurirwa. Ubwigenge bucurirwa hanze mu bakize, demokarasi icurirwa hanze n'ibindi. Baraje rero, aho basanze abo ba nyiri ibyo bihugu ntihagire ubabaza atari ko uvuye hariya n'ibyo warwaniraga.
urahasize uje hano uje ngo tugire dute dusangire ibyacu dufite. Icyo gihe kivamo kubera uko isi iteye ni ukuvuga ngo ubwo muri abantu bateye mutya tugiye gukorana namwe tubasubizeyo muhindure hariya muvuye bamere nkatwe. Mu Rwanda rero byaranze nabo bose aho bariho hose n'ubu byari bamwe mubona birirwa basakuza. Abo bababeshye ngo bazabasubizayo cyangwa barabafasha, ntacyo babafashije kuko bameze kwa kundi navugaga kuri hanyuma y'uko bavuye hano. Icya kabiri icyo babafashije ni ukuri ni ugutera indirimbo nk'iyo bariya batera badutuka. Ariko nabyo murabizi, nimumbwire uwishwe n'ibitutsi ninde? Ibitutsi ntibyica, ahubwo hica ibinyoma, hica inzara bafite. Ariko ntabwo bivuze ko batagerageje kubafasha, kubera ko bafata ibyo bavuga, izina ribi batwita, noneho kuko bagashaka kuriduhamya. Cyatumye bidakora n'iki, nicyo nashaka kugeraho. Nanyuze inzira ndende. Cyatumye bidakora nimwe n'Abanyarwanda. Abanyarwanda bazi ukuri, Abanyarwanda bazi aho bavuye n'icyahagejeje. Abanyarwanda bazi aho bageze, Abanyarwanda bazi aho bashaka kujya. Ariko noneho n'Abanyarwanda bazi abo ngabo. Amazina yabo uko muyazi yose, Abanyarwanda barabazi. Barazi ngo kanaka na kanaka na kanaka birirwa batukana, birirwa babeshya, birirwa bagira bati mu izina rya demokarasi, mu izina rye bimeze gute. Barabazi, bazi ko abo ngabo usibye n'ibyo ubundi bikomeye kugeraho nta n'ikindi bageraho, nta n'ikindi. Bakagerageza inzira yo gutera umutekano muke, bakagerageza inzira yo kunyura mu binyamakuru, mu maradiyo, mu interineti, ibintu kuko umuntu asigaye yigira atya akikorera icyo ashatse. Ariko igituma ibyo byose mvuga bidahindura ngo bisubize inyuma ubuzima bw'Abanyarwanda, nibyo navugaga. Abanyarwanda b'ibyo benshi barabirenze, hafi bose. Barareba igihugu cyabo. Abanyarwanda bashaka kuba Abanyarwanda, bashaka kugira uburenganzira nk'ubwo abandi bafite. Kuki nagira ushaka kumvugira wo hanze cyangwa kumbwira ibyo ngomba gukora?
iyo myumvire imaze niyo yashinze imizi nituma umutekano w'igihugu cyacu udahungabana. Abandi urabazi ababa mu bihugu by'abaturanyi bafashe imbunda ngo barashaka kurwana ngo bakureho ubutegetsi, ngo bo bazane ubwabo. Muri abo ngabo hasigaye imbarwa, abandi bose babigerageje. Dufite factory izine bajyamo ikabashyiraho bagomba kujya. Yazine factory ubona bamwe twahoze tujya ni RDF, ni National Police, ni umutekano, ariko abo bajya kwitabazwa abaturage bakoze akazi kanini cyane. Abaturage nibo babanza, nibo murongo wa mbere, nibo ubanza kumenya abo bantu ndetse bagahangana nabo, abandi bakabohereza kuri izo nzego zindi. Hanyuma u Rwanda rero, abaturage, inzego z'ubuyobozi bayobora, izindi nzego zose z'umutekano zikorana nabo, kwibwira ko ari abari hanze, ari abari hano, ari abahehe, bagera batya bagahindura ibintu uko babyifuza, byo ni ukwanga kumva ukuri gusa, naho barabwiwe bihagije kandi bamaze no kubona n'ingero nyinshi. Uwashaka yacisha make tukabana neza, tugatera imbere. Kuri ibi bya politiki simbitindaho, ubwo ibibazo bifite turuka hanze bazajya bigera hano birangizwe n'Abanyarwanda ku buryo bworoshye, simbitindaho. Ubukungu nabwo bwagiye bwubakwa neza kugeza igihe rwose n'ubu kandi burongera burasubira ku murongo, usibye noneho iriya coronavirus yateye isi hose, noneho yagera ku bihugu bikiyubaka nk'ibyacu, ikazahaza abantu, ikazahaza ubukungu. Nk'uko mubizi, biriya byose tugerageza gukora kugira ngo abantu bacu bakomeze bagire umutekano w'ubuzima, ibyo. Ariko ubu ibintu bigenda bisubira mu buryo, ikongera igaturuka hirya, igaturuka mu baturanyi, igaturuka iyo virusi. Ariko uteka ni ukuhora twiteguye guhangana nayo kugira ngo ubukungu bwacu nabwo bushobore gutera imbere. Iby'umutekano bijyanye hamwe na biriya bya politiki, sindi bwongere kubitindaho. Umutekano uva muri ibyo byombi, ya politiki nziza, ubukungu bwiza, hanyuma n'uburyo bwo kubaka umutekano wundi ushingiye kuri ibyo ngibyo. Ibyo navuga ko biteye imbere. Ariko icyo nifuza kuvuga rero, maze kubasobanurira ibyo ngibyo, ni ibikorwa noneho bya buri munsi kuri buri wese. Kuvuga ngo wowe aho uri hose, waba uri muto utarubaka, cyangwa se uri mukuru ufite umuryango, cyangwa twese turi aha, buri muntu yibaza uruhare rwe, kwiriye kwibaza uruhare rwe. Ngewe ntanga umusanzu wanjye nte
giti cyanjye mu byo nikorera mu nzego za leta ziriho dukoreramo mu zindi nzego izo arizo zose ntanga musanzu ki nte nuzuzanya n'abandi gute